esisweni ngakatha ngiyivalile le ngoma. Manje ngisuke ngaba traumatized. Kahle ngicabanga ukuthi ilanga la Sunday school beli last week. Bathi ngiyambangala yathi ngiyaqala ku Sunday school eJaiva kaSuku. Namo ke nagogo wabo sabajoyina tosiphukela angathi nje usikwenteke lamuhla bazalwane le pressure lenayo kule langa lamuhla lemsebenzi lekhona ngiyangithemba. Hallelujah. Ngitithoba lokhulu cela vusela abemfundisi Mohammed namake abemfundisi Jele namake vusele balokukhethekile bazalwane vusele Ntombi Hloko emakhaya. Ngithinda usho amen lomkhulu phela bazalwane ngoba namhla inkonzo yabo bangoja yabobabe inkosi emsebenzini bayebona ngiyajabula ukuthi lisakhele lenkonzo yethu sibobabe le ndlela ecala ngayo uyasho ukuthi babehlatshwa hayi sawuphetha kamnandi inkosi emsebenzini sikelele bese sengivusela ke onke ama leadership fellowship kwehlukana kwawo Sunday school buka namhlanje ngibhimba qala ngapho kanigcinwa ngapho vusele Sunday school ngivusele bomake boba bese ngibavusele nesha egameni lika Jesu lo mempikweni bazalwane ngibabehlanze lo mthanza kaJesu kakhulu kusifiso sami ukuthi manje le mponzo yenu lenicale kanjena ningayo wena lo wathasende abantu emfanekiso wethu futhi siyabonga baba ukuba nalo ukwaje nale image yakho uNkulunkulu wethu kungako sijabula ebukhoneni bakho kungako siva kumnanzi ekukhonteni ngobe wathi ngibentelela abantu ukuthi bangikhonde bangidumise ngakho babe wethu ingcwele siyabonga usipha sipho sempilo namhla sivukile kunabomake nebantwana nalabasha
usivusile ngalamandla lavusa Kristu kulabafile. Kungako sesila sithi umkhulu yesabeka phakama ngonyama phakama wena lo mtsala wethu isuku wena lo lawula konke ezulwini nemhlabeni. Sikhonde ke babe presence yakho kule nkonzo inceku yakho benayisa elaba livi lakho njengoba uNkulunkulu wayithuma. Siyabonga babe kuthunywa nguwe singathunywa abantu kodwa sithunywe nguwe. uNkulunkulu wethu loyingcwele usisa lenkonzo kusise nabo babe basayihola bente uNkulunkulu wethu loyingcwele bahambe ngaleyo ndlela lemiswe nguwe. Sishiya nje konke lokhu lenkonzo yonke esandleni semniketwayo lwayicala lokunguwe ucobo lwakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Uyathi kuyavuka nje lo mama asahlabela lengoma ukuthi uyathi ngiyindeli kahle manje lengoma lo mnikatho lengoma uthi basayihlabela hayi man asongisho manje lo balayela yasekhaya
Nkosi kule bakulethile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busise Nkosi bonke labathinta khona, busise emakhaya abo usivikelele bona ngamunye nangamunye, labanye babo Nkosi abaketila kodwa nje wonke wala kumahwalala lomnyithiyo yakhe ilana kodwa akekho. Sithi Nkosi sibusisele bona bese kuthi bonke Nkosi lababuthakathaka labanye abaketi babuthakathaka bese usiphilisela bona Nkosi ngabe basedibhedlela ngabe basemakhaya noma lapho baphumule khona Nkosi sithi Nkosi belulamise Nkosi nalamhla egameni lika Jesu Fanele babe kukhonto ngoba wena uNkulunkulu lo wadala izulu nemhlaba. uNkulunkulu lo engamele konke baba. Wena babe wathi konke, ubona konke, uva konke. Kude babe lokulisitha kuwe. Ngoba nawe uNkulunkulu awunasithunzi. uNkulunkulu lokukhanya, uNkulunkulu lokuphila, uNkulunkulu lomusa, uNkulunkulu lothando. Namanje mini ngegama lika Jesu Kristu siyabonga babe. Nalithuba babe lekuthi sithe sitawuhlangana endlini yakho. Siyabonga babethu engcwele kufakazi lesivile. Kuthi nembala wena uNkulunkulu lonabo bantwana bakho. uNkulunkulu wethu engcwele thina nasithembele kuwe babe. Wena uNkulunkulu wenda into kahle ngesikhathi lesifanele. Siphakamisa lithumo kuwe babe namanje mini ngegama lika Jesu Kristu. Setawufunza live lakho simakathe sithandazela inhliziyo babe letivulekile. Tivulekele kuliva babe. Bese uNkulunkulu wethu engcwele siyaliphila. Wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umfelo wethu. Amen. Ngivusele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu. Sibonge bangcwele ukuthi sesikhona endlini yenkosi lapho side sitawukhonta sikanye kanye. Siyabonga abathandekayo lapho labazivakashele kokuqala sithi don't feel at home but be at home. Hallelujah. Be at home kusekhaya kusekhaya la uNkulunkulu likhaya labo bonke labangcwele nifike nalapho khona ni decide ukuthi cha nathi sifise kuba ingcenye yebandla lakumahwalala. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo ngivusele mfundisi Jelena Make, ngivusele bonke bobabe labakhona, bomake labakhona, emasingela adults lakhona, i-youth lekhona, ne-children's ministry egameni la Jesu Kristu. Siyambonga umusa waNkulunkulu bangcwele
lonathi losigcinile kuze phenile lesikhathi. Namhla bazalwane sitawufunza encwadzini yaLuka sahluko 6 verse 13 to 16. Luke chapter 6 verse 13 to 16. Hallelujah. Indzaba lena lejwayelekile. Usavula nje nangabuta lo mbuzo ngithi ngabe usabakhumbula indlala bang 12 nangathi ake ubaliste. Hallelujah, the 12 apostles of Jesus Christ. Nangathi nje ake usukuma usitshele sibekubani. Ngiyasola ukuthi Peter ungamusho yebo, na John ungamusho yebo, na Matthew ungamusho. Labanye sebavele bayakopa bazalwane kodwa ngiyabaqolela ngegama likaJesu. Kodwa bangcwele liqiniso lithi ufuna bese uyaqabanga kulala abanye ungafika ku7 na 8 kubi. Bese soyaqabanga kodwa labanye bekubobani. Ngifuna ukuthi namhla emini lokuthi ungabakhumbuli ukuthi abakhethwa nguwe. Umuntu lomkhethako uyamkhumbula. Ngoba na uphakamisa legama lakhe usuke umbona kulesihlalo noma kule role lomkhethela yona. Kungako namhla emini ngifisa ukuthi sifunze lamavi kafishane phasa isihloko lesithi the 12. The 12. Ngicela kube khona lo mfundzela ngesingisi. Ngesiswati ngesingisi. Ekuseni wabita abafunzi bakhe bakhetha abalishumi nambili. Kubo labo wabita ngokuthi bapostoli. Simon lambita ngokuthi nguPetro. Umnakabo labe uAndrea, Jakobe na Johani, Filipo na Bartholomewu, na Mateo na Tomasi, Jakobe umsawa Alfiose, na Simon abekatiwa ngokuthi uZeloti, na Judas umsawa Jakobe, kanye na Judas Iscariot lowabe sewamthengisa Jesu. Hallelujah. Live lasmakathe leli bathandekayo labhalelwa thine lilungele thina. Ngesingisi English Standard Version ithi, and when the day came he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles, Simon whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot who became a traitor. Hallelujah. Lapha bazalwane sikhuluma ngesikhathi lapho Jesu akhetha bapostoli. Nginaka ukuthi bazalwane indzaba yekhetha indzaba lenzala in our society. Uma kuyele emuva eMaroma nemaGreek kuthiwa lenzaba yekhetha bese kuvele kuyisystem labayisebenzisa. Nawunaka bathandekayo nawufunza umlando welibandla. In the past bekuyaye kube nalele kuthiwa iCouncil. Lobo vama ukuthi kube ngiyo lethatha inqumo on behalf of the church. Bese bazalwane bona bayatiswa nje ukuthi cha iCouncil ibe seyidecide ngokuthi. Kepha in the 1700s kwase kuyafika lapho khona bazalwane nabo sebanikwa lethuba lekokuthi nabo they can have a say in how the church is operating. Nanga ukuthi ke bazalwane nangabe we understand inqubo yebandla levangeli ithi sisebenzisa ema system lamabili, sisebenzisa a Presbyterian system lethi kunemfundisi kunema elder ngibo rather nguye nomfundisi lophethele libandla. Bese le system ithi together with that kutaba nale congregational system lethi emalunga ale local church ayawuba conference nabo kube khona labakushoko ngalokuranishwa kwaleli bandla. Lokusho ukuthi bazalwane njengoba sitawenda namuhla kufuna ukuthi nathi kube khona lesikushoko ngebuholi baleli bandla for the next coming 3 years. Seliqedzile ibandla lakumahwalala ngekuthi umfundisi walo mbali
nyalo sekubita ukuthi sikhethe ukuthi in the next 3 years sifise ukuthi siholwe bobani. Naka ukuthi bazalwane noma sishito ukuthi lukhetho luyendeka emangweni. Lukhetho lwalivele lukhona. Naka ukuthi bantwana bakaIsrael bangakaweleli ngesheya kweJordan baya eJericho. Naya ku Deuteronomy chapter 1 uthi Mose khethani kule divedenu emadvodza laqotho nalane sibinzi bese niyabakhetha ukuthi banihole. Lukhetho lolo. Naka ukuthi nakubekwa inkosi nakubekwa inkosi Saul akubekwa inkosi Davide. Nalapho kwaba ngilesive lesisho ukuthi nembala le candidate lena sine siyavuma ukuthi ibe inkosi kithi. Naka ukuthi nawufunza incwadi ya Acts chapter 1 laba apostoli baJesu sekanyukile Jesu ekhaya ezulwini. Kwabonakala ukuthi kunalesikhala leshiwe nguJudas. Kuthiwa base bakhetha indvodza lekuthiwa nguMatthias kuthi joyine laba kuze batoba ngilo 12 abemkhethile Jesu. Manje ke bathandekayo kunaka ukuthi nase kufika kulendzaba elikhetho ungalibuki kwangathi yinto yemhlaba. It is a biblical principle to choose or to elect. Hallelujah. Manje la sifunza khona abangcwele sifunza lapho khona Jesu atawukhetha laba apostoli laba 12. Kunento lengithandzako la yentako Jesu nawubuyela ngale ku verse 12. Lithi wanyukela entshabeni Jesu wahamba wayawukhuleka busuku bonke. Nginaka ukuthi lokho kusibetela ukuthi kumqoka ukuthi singakakhethi sithandaze ngalolukhetho. Sibathandazele labazalwane lesibaphakamisile. Sithandaze ukuthi inkosi awuke ubathwale basenda lo msebenzi wakho. Nginaka ukuthi lapha Jesu lo indvodzana yaNkulunkulu ukukhanza kumqoka and necessary to pray before choosing the 12. Manje ngiyanaka ukuthi nangabe Jesu ayindvodzana yaNkulunkulu anguNkulunkulu athandaza mina nawe kodwa besingabe sesihlalelana singathandazi. Ngiyacabanga abathandekayo ukuthi mhlawumbe lapha bebakhuluma nababe ngalendzaba ukuthi inkosi njengoba sebefikile labantu sebangilandzela njengekuhlela kwethu njengoba sasihlelile ekuqaleni nabalala bang12 bakhona kulomkhambanzi. Ngiyacabanga kumbe bebabuka ukuthi njengoba sasihlelile vele Petro uyaqhubeka abe ngilelitshe. Njengoba sasihlelile kuyadingeka ukuthi kube nemuntu ofana na Philip na Bartholomew nawe unenzima lekufuna ukuthi ayidlala. Manje ekseni nasafika lapha abangcwele akusiko ukuthi kwakungikhana cabanga abesathi vele aconfirma lokho bekuhlelwe emazulwini. Ngifuna ukuthi bangcwele wonke nokhona lapha ukhona for a reason and ukhona for a season and ukhona for a time such as this. Kuthi uNkulunkulu wakudala for a purpose. uNkulunkulu ubekile kulendzawo for a purpose. uNkulunkulu umnikile le experience nale capability lonayo for a divine purpose. Manje nalapha bangcwele laba labang12 bekuvele kuhleliwe ukuthi kuyawufuna bese kufika isikhathi lapho bakhethwa khona. Nginaka ukuthi bazalwane kokuqala lapha kuthi wala seliyafika lelisuku. So sikhathi kumcoka abazalwane ukuthi sisibeke kwentalo umsebenzi lomcoka nakangaka. Bese kwesibili lengunaka kubazalwane lithi from his disciples he called the 12. Kusho ukuthini bathandekayo kumcoka ngokuthi nasitawukhetha labaholi sikhethe abantu labamemukele Kristu. Bantu lababazalwane. Ngalesikhathi Kristu efika lapha khanza Matthew umthelisi akasho ukuthi hey wena utaba kumpostoli wota ungilandzele cha wafike nje wathi ngilandzele
waseMateyu uyalandzela. Nakafika lapha esikebheni angena esikebheni sabo Peter asho athi hayi ake nijikelele nethi ngalana bafowethu ngoba ngiyabona ukuthi nisebentile ebusuku bonke nangatholi lutho base bayathola wase uthi ngilandzelele. So lapha ngizama ukuthi bazalwane asinake kokuthi ukhetha laba apostoli from the disciples ubakhetha kubantu lasebavele bamlandzela Kristu. Lokho ukuthi lapha bekungasiko ukuthi it was just the 12 but kwakunebantu icumbi labamlandzele Kristu. So uthi ke kubo ngidawukhetha babe ngi12 ngibabide ngekuthi baapostoli. Bekindlo lengayinakile nabangcwele siyayisebenzisa leligama sithi the 12 disciples. Kanti lapha laba labangi12 were called to be apostles. Yini baapostoli bantu labatawuhambisa letindzaba taJesu. Bantu labatawumelela lendzaba yaJesu. Nawunaka bazalwane ihistory ithi incumbi yabo bagcina balahlekelwe impilo yabo ngetindlela letibhlungu leni ngoba bebabekelwe lokho. Kuthi bayohamba ebumadimeni. Bahambisa tindzaba taKristu. So nginaka ukuthi labantu laba labangi12 they had a divine mandate. Kuthi you shall be the apostles. You shall be the people. Lenihambe nami nangibona ngentatindvo. Lengithe noma sengibulewe nganyuka nangibona ukuthi yebo vele kwavuswa ekufeni. Futhi nangalelo langa nginyuka ngekha ezulwini bema bambuka ashobele emafini. Yasho ingelosi yathi njengoba nimbonile enyuka uyabuya ngaleyo ndlela. Manje ke lapha siyanaka abazalwane ukuthi they were elected for a divine mandate. Lokho ukuthi kumcoka abazalwane ukuthi nathi sakhetha sikhethe sikliye ukuthi labazalwane sibakhethako sibakhethela ini. Kuze sisahamba ngendlela sisachubeka kube khona les benchmark ngako ukuthi wobazalwane phela besibheke ukuthi kufuna nento enako. Bese siyabuka ukuthi nembala labazalwane ngekusitwa ngusimakathe bendakona. Empeleni nje ngithandazela mina ukuthi ba excel. Hallelujah. Ba excel leni ngoba bakhethwe ngithi. Ba excel leni ngoba thina siyabasupporta. Ba excel leni ngoba thina siyabathandazela. Ba excel leni ngoba nathi we avail ourselves to say you are our leaders but we are a church and we will achieve together. Hallelujah. Manje ke lapha bazalwane kuyashiwo ukuthi then he called them apostles. Singakathandazi ke bazalwane ngifuna sinake lokho ukuthi Lena was quite a team. Lele yasethwa ngiJesu la. Empeleni kube nje bekungimi yathi bekungeke ngihlanganise lendvo ngalendlela ngoba ngitababuka nje ngithi hawu Mateyu na Simon the Zealot. Ngiyaba nekuthula la. Ukhanze ukuthi manje ke bathandekayo thina sibona ngalamehlo ethu emhlaba. Kanti uNkulunkulu lendvo wayihlela emaphakathini. Ngicela kube nemavesi nesitawafunza nje bazalwane sisabuka some of the character traits alaba labangi12 lesifunze ngabo. Ngicela mfowethu umfunzele Mateyu 16 verse 18. Lapha ngifuna sibuke nje ukuthi Jesu uthini ngaSimon Peter. Peter lebe igama lakhe kunguSimon. Mateyu 16 verse 18, yes. Nami ke ngithi ungiPetro etiwaleli dvakanya ulakha libandla lami nemandla ekufa angeke alehlule. Hallelujah. Kanti kuJohn 1 verse 42 uthi you shall be called Cephas. Uqale uthi you are Simon the son of John. You shall be called Cephas. Hallelujah. Lokho ukuthi lana Peter bazalwane yebo igama lakhe kwakungulo Simon. Kodwa Jesu ngaloko ukuthi bekunale mandate bekunalo umsebenzi bekawubeke ukuthi lona kuyoba nguye lohola labapostoli umnika igama lelisha uthi ngiPetro uthi upon this rock, Peter means rock, upon this rock I will build my church. Hallelujah. Manje bazalwane na ufunza le Bible uyanaka ukuthi le ndvodza lengiPetro kwakuyindvodza yebo yayikhuthele kwakuyindvodza lesheshe itinikele but he was also flawed. Abe nema flaws akhe. Lokho ukuthi abengasiyo indvodza le perfect kodwa uNkulunkulu ngoba athi ukuthi nangabe Petro ahamba nami ethembe mina indeed he will fulfill the divine mandate. Uthi ke lomunye asummarize lana kuPeter
uthi this was a bold, impulsive, passionate, natural leader, repentant and courageous. Ngipitha loyo. Lotawuhola labapostoli. Ngipitha loyo nangabe kuya kuleli bandla lelinye nje laseKatolika lona lithi nje thina umfundisi lomkhulu wethu nguPetro. So wonke lo landzelako ulandzela Petro. Wesibili lambalako nasibuka lelisi lapha lebhalwe nguLuka ubala Andrew. Andrew bazalwane kwakuyidisciple ya John the Baptist. Cela sifunze John chapter 1 verse 40 na 41. Bakhuluma base bahamba na Jesu. Abe uAndrea umnako Petro. Yena ke wathola uqala umnakabo. Simon wathi kuye sesimtholile Mesiya. Lokusho ukuthi ukunza lokho. Okay, hallelujah. So bazalwane lapha nginaka ukuthi lapha Andrew shokuthi vele kwakuyimvotsa lebeyivele ikholwa lokuthi kuna Mesiya lodako. Kwakuyimvotsa lebeyivele imkholwa uNkulunkulu njenge kwethembisa kwakhe uyawukwenta njengoba. Ngani ngoba lapha kuyasitshela ukuthi wathi nakathi John umbhaphatisi behold the lamb. Hoyi wasiyabona Andrew wathi lembala nami lo Mesiya. Wasuyamlandzela wasina kwente kanjalo wasuyakhumbula ukuthi lenza babe sikhuluma na Peter lena wahamba waya Petro wathi hey sengimtholile lona besimele uMesiya sokhona igama lakhe njesu. So bathi ke Andrew was humble, quiet, supportive, evangelistic but gentle. Andrew nguye phela abathandekayo lapha lo wafika wa identify lo mfana lo wetinkwaleti isihlanu nalamandofu lamabili. Nguye lo washo wathi hayi man yathi khona umfana lelimbonile la kulesicuku abephethe itinkwaleti isihlanu. So uyabona ukuthi unayo le gift yekubona tinto. Manje naye he had to be part of the 12. Wesithathu lo balwako lapha bathandekayo nguJakobe umsa waZebedi. Jacob ke James bekuthiwa laba bathandekayo we sons of thunder bana John lo bhala lencwadi, John lo bhala Revelation, John lo bhala incwadi ezintathu. Why? Because ngathi bebanayo le passion nale ngapha bebasheshe yabo bathuthumele kodwa ke Kristu wathi hayi nalapha ngiyabadzinga babe ingcenye yami. So lo James ke bazalwane bekungibhutwa lo John and he was also a member of Jesus's inner circle. Ubonaka ukuthi Kristu bekhona igaba lapho khona bekafika athathe the 3. Lithi it was Peter, James and John. So ngulo Jacob ke lona bazalwane thiwa ke yena he was zealous, ambitious, courageous, passionate and close to Jesus. Sizeke bazalwane number 3 lo number 4 nguJohn indvodzana yaZebedi. Lena lebhala letincwadi lengitibalile lithi lapha uyabhala uthi lona was the disciple whom Jesus loved. This was the disciple bethenjwa uKristu ngawo baKristu wathi nakapha isiphambanweni washo kuye wathi behold your mother, asho kuMaria, asho kuJohane wathi kuMaria behold your son. Lokho ukuthi ngalamafishane uthi Jesu njengoba mina sengihamba ke Johane make wami ngimshiya kubo. So lapha Johane bazalwane kuthiwa he was loving, loyal, reflective, deeply spiritual and transformed from fiery to gentle. So ke Johane lo bazalwane wesine bese wesihlanu ligama lakhe nguPhilip. Mawuya khona lapha kuJohane chapter 1 verse 43 to 45 lithi lapho Jesu nakafika eGalile wafika wakhanza Philip wathi kuye ngilandzele. Lithi ke lapha Philip kwaba nguye lo wase ufuna Nathaniel. Nakhona waphinza washo lamagama wathi we have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Hallelujah. Manje Philip azalwane siyanaka ukuthi phinze nguye ngalela langa kufunakala tinkwa lo wathi hey labantu lesicungulo esingaka ukuthi imali esingaba nayo lephelele ukuthi singabathengela tinkwa abadla. Sithola ukuthi lapha le ndvodza lena lenguPhilip kwakuyindvodza le practical. Indvodza beyibuka tinto ukuthi hayi phela lapha ngeke sikhone kwakha lento lesifuna kuyakha ngoba lendzawo iyasalela.
abebuka angumuntu lo practical. Bathi ke Philip was analytical, practical, logical, faithful and invitational. Hallelujah. Lithi ke lapha le verse njengoba silifunzile wase Philip so lanza Bartholomew lenye igama lakhe bekunGnathaniel. Nathaniel nguye ke lo wathi ingabe khona into okuhle lokungavela eNazareth. Kodwa nayo yabalwa la. Kuthi nayo yaba ingcenye yalabo labantu abapostoli. Hayi nje umlandzeli waJesu. Umuntu lotawukhuluma indzaba letinhle ngaJesu. Kodwa lesikunaka ukuthi wathi asasho njalo. Washo Jesu wathi hey wena ngubonile wena. Ume lapha ngasesihlahleni. Hey wamangala Nathaniel ukuthi hey kodwa ungibone njani wasiyabona athi nembala nguye lo lesikhuluma ngaye. Sekuyavela ke ukuthi wathi hayi Nkosi yebo wena indodana yaNkulunkulu inkosi yaka Israel. Lithi ke lana sebasummarize Bartholomew, he was honest, sincere, contemplative, open-hearted and strong faith. Hallelujah. Bese wesikhombisa bazalwane Matthew lesimathi ukuthi abe ngumthelisi le lapho wafika Jesu amkhanza khona ase station noma semsebenzini noma sehhovisi wathi Jesu ngilandzele thiwa ebusuku ngalelo langa bathelisi nabo bonke baze bafarisi batawukhala manje lapha bazalwane kuthiwa Matthew was detail oriented, organized, social, grateful and a good communicator. Ngani ngoba lencwadi yaMateyu ibhalwa nguye. Ubhalela ukuthi bantwana bathi ukuthi nembala lo Jesu indodana yaNkulunkulu. He is part of the 12. Wesikhombisa yena. Verse 8 Thomas. Madoda. Thomas abevela khulume nje lokuqhamuka kwenhlitiyweni. Nkosi yami akhuluma njengoba kungiko. Uthi lapha kuJohn 11 akathi Kristu la ngiyakhona ngiyawubulawa uthi yena hayi asambe nawe phela kuze siyofa nawe. Yamchazela Jesu uthi hayi Nkosi yami Thomas ngathi awu understand ukuthi ngikhuluma ngani nokufa lengikhuluma ngako ngeke sikhone ukukusherisha nawe kodwa ke lapho ngiyakhona ngiyawubulawa. Ngilo Thomas bazalwanele kwathi bathi labafundi hey uvukile Jesu wathi yena cha ngaphandle kokuthi ngimbone ngithinze lamanxeba hayi bafowethu ngisafuna kumangala wasiyamphendula Jesu wathi hayi ngoba ngivile ukuthi na Thomas njengoba bengigatsile hey wasiyavela Jesu bazalwane avela ngoba sokhona Thomas wamilitants nangabheka kanjani kwefika isikhathi lapho lesive saka Israel sekufika Tive dithatha over lesive saka Israel so kwagcina sekunebantu baka Israel abathi thine we want to protect Israel, we want to protect Jerusalem. Bantu laba bebathinikela ukuthi noma ngabe kupita ukuthi angife ngawumelela sive sakithi. Manje ke nathi uthatha ke Simon the Zealot umbeke naMateyu uthi bathi abayinto yinye. Mateyu usebentela naba bekhamba baseRome ithelisa lapha lesive saka Israel. So abantu abafana nabo Simon the Zealot bebababulala abantu abafana nabo Mateyu. Kodwa Jesu uthi cha laba lababili will be part of the 12. And asiva ukuthi Mateyu wabulawa Simon the Zealot. Leni ngoba Kristu naso ufike kuye watinikela ukuthi Nkosi ngiyakusebentela uyakhona ukuthatha le character yakho noma bona le energy ukuthi I want to fight for this cause I coordinate uNkulunkulu ukuthi hayi mntaka baba wena kufuna ulele la icause letawuphakamisa lithuba kuNkulunkulu. Ngakho ke na Simon the Zealot becomes part of the 12. Bese bazalwa nawo lo wegcina Judas Iscariot siyamathi sonke ngilolo wabhijela Jesu. Inkinga yini bazalwane ngicela ukuthi singabekisi bo treasure la. Asibekisi bo treasure Judas Iscariot. Sibekisa nje ukuthi Judas abenikwe itask yokuthi anake letimali tekusebenta. Manje ngekuhamba kwendlela angathi noma kumbe nathi iphuma letimali naye bethi sinatiwa bese atsabuye linga sikhwamela sadi akusho. Kodwa lesikuthola ukuthi ngekuhamba kwendlela kwase kufika lithuba lekuthi akhe imali ngekuthi athengise Jesu. Wase uyamthengisa Jesu. Manje Jesu ubulawa nje ngenxa yokuthi Judas Iscariot umthengisile. Naku le ngifuna ngisikunake bazalwane ngalendzaba ya Judas Iscariot. Yebo bekonile lapha. Kodwa yathi mina I believe ukuthi kube Judas Iscariot wathi nasarealizile ukuthi wonile. Kube wabuyela kuJesu. Waxolisa.
mhlambe ngabe impilo yakhe ayiphethanga lendlela leyaphetha ngayo. But there is a story for another day. So ngalokufishane bazalwane nasibuka the 12 siyabuka ukuthi uNkulunkulu lokho asihlanganisa silibandla lokho asihlanganisa singemakomiti, we are made up of different characters. We have different strengths, we have different weaknesses. But nangabe sitawenda Jesu abe kulesisekelo salokusebenza kwethu sente livi lakhe libe kule guide yokusebenza kwethu, kuningi lesingaku achieve silibandla. Look at the 12 around many nations, and as they were scattered, as they were going through persecution, balshumayela lelivi bafakaza baze bafika boMateyu naboJohn lapho babhala khona kuthi nanga 2025 kumahwalala livi lasibakathi liyafunda. Nanga 2025 imahwalala bantu bakamahwalala batawurealize ukuthi lokhu sithelana asifanani, lokhu sithelana we've got different strengths, lokhu sithelana we've got different weaknesses, lokhu la silana we've got different ambitions. Kodwa nangabe sihlangene nemgomo munye wekuphakamisa umsebenzi waNkulunkulu sethembele kuye, yena utawethembeka. Wethembeka to the 12. Bophitha bathi noma baboshwa kufike ingilozi ebusuku ufike iqhaqhe emagede lapha kuthi hayi mntakaba basongaphuma baphume bangakathinzi lutho bathi noma babuyiselwa aphinze noNkulunkulu ativete leni ngoba benda umsebenzi waNkulunkulu. Nithini ibandla laMahwalala sikusizini lapho khona sikhetha, azivume kukhethwa, azivume kukhetha, azivume kumsebentela uNkulunkulu. Lokuthi sebakhethiwe labanye basemakomiti nakusho ukuthi wena umsebenzi wakho sowuphelile. Kusho ukuthi kwakho be subject to their leadership. Kusho ukuthi kwakho be subject to their guidance. Kusho ukuthi kwakho lapho khona bathandazele, lapho khona baqinise, lapho khona basekele for the glory of the kingdom of God. Sitawukhetha bazalwane, sitawukhetha abantu. Sikhetha abantu asikhethe ingelosi kodwa siyamethemba yena lo wasidala for this time and this season kuthi nasethembele kuye yena utasaka. My prayer is at the end of 3 years naloyo longene ebuholini ative ukuthi yathi I feel I'm in a better place than I was before. I feel that God has equipped me better than I was before. I can feel that God has been with me and I can see his mark in my life. Kuthi ekhaya emsebenzini emangweni noma ukuphi babona ukuthi ayikhona lo mthandekayo lo nasenenguquko kuye leni ngoba they were serving God. The 12 kube bebane choice. Impeleni nawufunza lamavesi uyabona labaningi ukuthi hayi bebangavile baxolise bathi ayinkosi hayi mina hayi kulesikhathi. Nawu ngabuyela endzabeni ya Peter uthi Peter enkosi mina angafanele nekuthi ngisonzele kuwe. Kodwa Kristu wathi wena ngeke usaba ngiSimon soda bamPeter, the rock upon which I build my church. So ngithini bazalwane, as we look at the 12, as we consider the 12, asibone nathi uNkulunkulu asikhetha, uNkulunkulu asisebenzisa. Siseta ukhetha, let us choose with an open heart. Let us choose with a prayerful heart. Kuthi Nkosi labo lesibakhethayo bathwale wena basahola lelibandla kulesikhathi. Ngicela sisukume sitokhuleka. Of course.
Acts chapter 2 bangcwele lapho khona libandla likhetha amadikoni. Uthi verse 2, Acts 6 chapter 2. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching of the word to serve tables." Kuthiwa ke base bayakhetha abazalwane bakhetha boStefano nalabanye bazalwane ukuze batawenda lo msebenzi. Naka kuthi ke kuthi lapha ku verse 7 of Acts chapter 6, and the word of God continued to increase, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Hallelujah. Ngani ngoba lo msebenzi bese bahlukanisele naloyo adlala indima yakhe. So ke bazalwane ngalamavi ngifuna ukuthi njengoba ngishidwe ekuqaleni ngathi lalaba 12 apostoli awubakhumbuli ngoba abakhethwanga nguwe. So as you elect namhlanje sikhetha i-executive committee setawubuya abazalwane sikhethe kuma fellowships. Elect wisely. Pray for your leaders. Support them and encourage them. Nalaba labang 12 bebangeke bakhone kube abatholanga emagama kuJesu ekubaqinisa ukuthi noma ngihamba ngenshini nodwa ndanishiya nemsithi lomoya wengcwele. May the Holy Spirit be with us as we undergo this process as a church. Kuthi labo uNkulunkulu labakhethelele isikhathi nathi bazalwane sibasekele for the glory of the kingdom of God. Ndawucela sivala amehlo sithandaze. Baba wethu engcwele isenkosi yeJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele namanje nini. Livi lakho simakathe lelizivetelako. Kuthi wathatha emadvodza baba wethu engcwele thina lebengeke siwahlanganise. Kodwa babe ngoba badalwa nguwe uNkulunkulu wethu engcwele for that time uNkulunkulu wethu ophakeme. Kwefika isikhathi sekuthi le team uyihlanganise. Wayihlanganisa simakathe ukuthi bebapostoli hambise inzabatakho. Njengebantu Nkosi labanebudlelwane nawe, njengebantu Nkosi labahambe nawe, njengebantu Nkosi labakubonile ubulawa Nkosi bakubona sowuvukile, bakubona babe uphakama uye ezulwini ngelifu, yase iyehla ingelosi yathi njengoba nimbone enyuka uyabuya ngaleyo ndlela. Bible lakho babe lithi balishumayela alivangeli uNkulunkulu wethu engcwele bantu baphenduka. Lithi balishumayela simakathe baliphila uNkulunkulu wethu engcwele nebantu babona ukuthi nembala uNkulunkulu lohola labantu akanjwa emabandla ababethu engcwele. Kungakho Nkosi nathi sikhona namuhla ngoba ababethu engcwele beva kahle na uthi hambani niye event tonke nende bonke abantu babe bafunzi bami. uNkulunkulu wethu engcwele kungenxa labo bafunzi simakathe kuthi lebandla lakho likhona namuhla. Baba wethu engcwele umsebenzi mkhulu kumahwalala uNkulunkulu wethu engcwele. Livangeli lakho babe lisetawuhlamahlama babe kulendzawo ngegama lika Jesu Kristu. Utabe usebenzisa nabantwana bakho libandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu. Manje baba usasayinile ngekwehlukana. Wathi labanye Nkosi will be spiritual leaders, labanye Nkosi will be administrative leaders. Baba wethu engcwele kodwa sonke babe siyiteam yakho. Sonke Nkosi sisebenzela wena. Sisite baba wethu engcwele sahamba endleleni ukuthi sibambisane Nkosi silibandla ngegama lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele njengoba wenda nalaba Nkosi labashumi nakubili siyakholwa baba ukuthi nanathi Nkosi utawusendela ngaleyo ndlela. Moya wakho lengcwele ukhona Nkosi phakathi kithi. Muye baba lo tasibona nalo tasipha endleleni. Sende Nkosi njengoba ulihlele ukuthi kwenteke lize lidunyiswe libatshadwe igama lakho manje kuze kube phakathi.
netinhlitiyo letigcwele kubonga. Sibonga ukuthi wena Simakadze ubile nathi iqala nayo inkonzo yaze yafika ekugcineni. Sibonga ukukhuluma kwakho Nkosi yethu empilweni tethu nanamuhla. Sibonga umfana wakho lothe wakhuluma ngaye. Sibonga yenkosi sethembiso sekuthi uthi evini lakho masilethi yonke imithwalo lesisinzako sinikele kuwe babe utawuse usinika lijoke lakho ngoba lilula. Sibonga Nkosi kwekuthi bonke labangene bathele namhla sebetile batawutendlala phambi kwakho bajika Nkosi sebalula. Sibonga Nkosi kwekuthi labo labagulako baphuma kulena ndzawo sebayaphila. Sibonga Nkosi kwekuthi unguSimakadze lovako. Sibonga kwekuthi uNkulunkulu lonakekelako. Nanamuhla babe sisaphuma kunayo inkonzo sicela uhambe kanye nathi. Sicela kuvikelwa nguwe Nkosi ngoba asinalo lelinye ithemba. Kasinayo lomunye babe ngaphandle kwakho. Sidzinga wena Nkosi etimpilweni tethu. Sidzinga wena Simakadze each and every day of our lives. Makungabi Nkosi nalinye liminute la siva ngazuthi singakhona kuphila ngaphandle kwakho khona. Nanamuhla babe hamba kanye nathi. Labanye Nkosi bahamba ngetimoto, labanye Nkosi bahamba ngetinyawo. Sicela kuvikelwa nguwe nanamuhla. Sicela kwembathwa nguwe Nkosi konke lokusinikela kuwe in Jesus name.